A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa waffiqna taufiqas salihin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Innahuli assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna-muna salam doa namo kanyukatan mga kaanakan namo katay manghuran labi luha na amin mga kamasan namo yari haunahan ini amin deng naman hapanagnahan sin muhadara sin kita niyo sampai sadya adlaw ini amin kahinapusan sin simposium na tuha adlaw ini yari naman kamukatan timatabo pahalaman sin surga amunain pagtutuntutan ilmu. Demikian pangindoan mo ang mga katay manghuran amuin di magbati laul magluwas lungsad sin pangarta nila hasupaya makadauhat sin karayawan iwan makadauhat sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi lupa na magsukura ako ang mga kaguruhan ko ang manyariha tas palalihan ini biar na kanin kadayang Mayra kadayang Mona kadayang Hoda amuin nagtabit sila ka kumari palangurun imbunal niya wala una huna inambok adlaw di mihila kuri haunahan ni muhadara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manjari intapik na tu adlaw ini napi na tu tapik bangha bahasa Arab. Intapik na to lang na khatarul lisan. Bang sinuon mga kamumulahan sindila himumungan kalu mag pangasukoy ng katawren kato lang na mga ang kanyaon na piin tapik yaon mat nalipwas na siya rin nga amin tapik niya yaon mula-mula iniat to patumtum ko agin hawabaran ko in mahuli mura-mura namin makadawhat kamo misanda kumanti tiyo dahil ang mga pangadyan na to bihaya. Khatarul lisan. Tiap-tiap muslim wajib kaniya in palihalaon niya in dila niya palihalaon niya in dila niya ring hamakabtangan sin bukon marayaw ding hamakabtangan sin lukat lambing ding hamakabtangan sin pangudyo-udyo pamaba-maba pagkalu-kialuhi labi-labi na umanib ding hakabtangan pagfitna paglimot iwan pag ini pasampay piasampay simbukon maraya. Tumtumon sin kita niyo mga kanatan ko agama Islam suway kita mapatung sin bistara gumawa deng hasimod ka sabab karena inyat to
tanto-tanto ingkatan gumawa ding hakabtangan ta inyaon kialulukis. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surat Qaf qawluhu ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladayhu raqibun atid. Kulang labi in makna sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan hikalabtik sindilakta hikapamungta buat malengkan inyaun tialulukis sin malaikat hiraqib iban atid. Duna ini hapanafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wardah ayat ini sin Allah subhanahu wa ta'ala yuktabu kullu ma takallamu bihi min khairin wa syarrin hatta annahu la yaktubu qawlika syaribtu wa akaltu wa dhahabtu. Apa nafsir Ibnu Abbas ayat sin Allah laungnya ingkatan hilaptik atau higawa mo reha himumungan mo inyaun kaya susulat si mga malaikat kaya atasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo da in mangi iban marayaw hatta idha kana yawmul khamis awrida qawluhu wa amaluhu sehingga laung Ibnu Abbas bang dumatong na inadlaw Hamis awrida qawlu wa amalu na dahon na matto in record ta inimumungan ta in kignot kuhiban ta dahon na sin mga malaikat matto pataas sin lawhil mahfuz. Namarayaw na sadya bang inday nga hamis pahamis mga tiyaulungan sin Allah inkabtangan ma-record ka to sin raqib iban atid biya na sin mga kabtangan niyo yan suwada sin mga kamasan kuya ririha ini amo inkabtangan nila la ilaha illallah subhanallah atau kabtangan lammalambut kabtangan ulong kasih kabtangan higapagsulot sin antara sin mga ini nagaagmul ini at tulabi maraya nabang nakuno in ma-record ka to dahil hamis pahamis kabtangan way nasadya kapus pa igdahan yaun na in sumambatan kaulong kaya kangog atawa biya na kauragbos utatos atawa mangi sa dyan bistara ang kanya to mga katay manguran po suway kita niyo mapantok taliun na to marayaw banguno in hikabtang na to sabab in yaun aun nagpapalihala sin kignot kuhibalta sin taulta insyaallah ta'ala aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul infitar wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun banda katu sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya aun doon kaniyo yan magpapalihala sin mga kabtangan niyo sin kignot kuhibal niyo kiraman katibin mga malaikat balhurmat namin magsusulat yaf'aluna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun kaingatan nila yan bangunuin hinangon niyo dahil nga sa mabiyat to, di kita nyo makatapo.
misan hangka ay ni tiyo-tiyo di kita ni makatapok din Allah subhanahu wa ta'ala. Khatarul lisan, kamumulahan sin dila, dakula ing kapiligruhan niya, labi-labi na ang mga bangsa kababaihan biya tato ang kanyat to amat to inbiya na pinato pagsuy-suyan sabab sibuda in tamu imansin ako kaugan na to in ibadat na to sabab ini biya parat saya na to hambuk adlaw dumatong dakitan ni umat to pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pariharaon indila na to dahil na magkabtangan sin uno-uno na wayron pamusog ta. Ito na ko ba di? Damikyan yung mga yatos way palihalaon. Bukon buwit butawan wayron pamusog ta sin parkala. Makarungog ka mga habal uno-uno. Magtuy kita magria. Ayaw. Biandan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Isra qauluhu ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ayaw kau dumundun kaya kanura dumundun. Ayaw kau tumaod, ayaw kau manglamod-lamod ma laysa laka bihi ilmun, sin parkala way pamusog mo. Ubos sin magtiaon mag minu-minu magkuan dito manjari makalamod ka isab sin way pamusog mo. Atawa inna sam'a bunatod in pangdungog mo yan ang sin Allah. Inna sam'a wal basara iwan simpangatod mo yan. Wal fuada iwan simpa atay mo yan. Amoy naguna-una sadya ka bukon marayaw kapagkahi mo. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. In katanyat to lang sin Allah subhanahu wa ta'ala indamikyan niya yato dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala asubuhunda ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yato ayaw kita niyo ini magad-magad dumundun agaman kapag kano sin pagkahin na to Muslim siwo gaman ito ini inhilamod ta suway amin ikapagsulot hantara sin kita niyo magtaymang muda agama Islam. Damit yan panihalaon indila dahil nakabtangan mag-udyo kabtangan pababa-maba sabab yung mga ini mga parkala di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-udyo-udyo hinaon mo yung kaibanan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Ahzab والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy mga sila magudyo-udyo ha mga bariman usog na ka atawa babae bariman usog iban bariman babae
Na amo pa mga bariman na unta. Ang pakitarik kamulkaan sin Allah. Misan bukon, suway na kitari magkabtangan pangudyo-ngudyo, iban pa maba-maba. Bigay ni maksasabu, amin mga sila, biyaba-baba nila yung mga bariman. Naisip mga bariman, amin mga Muslim, mga kaguruhan ta, yung mga sila nagdarasin ini dungan pagkakaman. Hawayron nila nahinangin mga yato pagkadistamalu buhtanaw wa ithmam mubina. Baitasin Allah munatod nakarana sila sin buhtanan aming kahinaan wa ithmam mubina iba namin dosa matampal matarang. Ayaw kita niyo magkabtangan, sinkabtangan, pangudyo-ngudyo, pamaba-maba, kapag kahinato, manusya. Damit yan, palihalaon nato, indila nato, dahil ha mag-utog-utog, dahil ha mag-ini, suspek-suspek atawa, utug-utugon mo mangi, intay manghud mo Muslim, inya tudo sa rakula, di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban siksaon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasurat An-Nur, innal ladina yarmunal muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin bunatod im mga sila, nagdihil sila kasalaan, bisara nila in mga babae marayaw, al-ghafilat, in mga sila yaun wayron panganal sinamun barkala bisara mo, al-mu'minat, gaman in mga sila yaun mga babae bariman. Lu'inu fid dunya wal akhirah, la'natun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala di pahadunya lawi luwa na hadlaw akhirah walahum adabun azim, iban aun kanila yang siksa dakula tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, nahadlaw yan, sumaksi na kanila in mga dila nila, amin mahang pastod sila magbistara bukon marayaw, amin masubtod sila magkabtangan ini pamaba-maba atawa hinangan kangian intay manghud nila bariman, sumaksi na kanila in dila nila. Ya Allah, na indila ini amo na inin masubtod katanda ko maning kignot kuhiwal sin tao na yukit-ukit niya sadya ini atawag yun. Damikyan sumaksi na in kalimahan niyo iwan sing kasikihan amoin wala nakaagad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babet to mga kanakan ko, halian na tutod in magbisara atau amin maghinang-hinang kita bisara bukon bunal iban misan bunal ayaw tanayat to ipamisara pakaibanan atau hipanuisuy pa pakaibanan sabab tabukaan tain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala la'natun kita sin Allah di hadunya labi-labi na adlaw akhir. Khatarul lisan, kamumulahan sindila, sabab
di na to pagbayaran ini kamulakato. Amin simod na to yaon. Bukon tuod mangunit kato amuin lumaptik sin bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyak to suway katod pa niya laon. Ini pitilon ta marayaw bang unuin bisara ta ampa kita mamisara. Nabu ko ni sabin hati niya di na kita mamisara. Misan mga mangi nasa tulaat na inyaon atawa kiyawa na mga sinding nga bulsa mo di na ko misan magkaiba. Buko ni sa biyayat to in maksud niya. Sabab in magkabtangan si bukon marayaw wayron natija niya bang bukon kangian sadya wayron result sin pagbisara bukon marayaw malaingkan kangian dahil di hadunya labi luwa na adlaw akhirat. Dahil na mga natija bukon marayaw dahil nga sabab simpag ini bisara ta bukon marayaw pagkabtangan ta ini mangi paglimot pagtumbi pagkatan dahil ha mga natija niya bukon marayaw tabdidul hasanat wa ihdaru amalus salih. Impagkabtangan bukon marayaw makapapas sin mga karayawan na to iban makaig atau makabangkrap si mga amal na to saleh. Paan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis. Hadis dengan Nabi Hurairah radhiyallahu an sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muflis. Uno kaingatan niyo bang uno in pagyanon muflis? Kalu inani si mga sahaba al-muflisu fina man la dirhamala wala mata. Lausin mga sahaba na in muflis bang di kamo amuin siya wayron na misan pisita bukot niya bankrupt muflis amuin way na misan pisita bukot niya kamo yan bukon hat pisita bukot in wayron kaniyo limpak wala mata iba naman wayron na kabuyanan niya marayaw bankrupt. Qala alaihi salatu wassalam innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bankrupt in lusong dahil na mga umat ko amuin siya dumatong paadlaw akhirat iban luto niya sambayang iban luto niya puasa iban zakat niya. Uy, namitay sabihan kayo mabangkrapin mga nagsasambahayang diha dunya, mabangkrap in mga nagpupuasa, mabangkrap in mga nagjazakat. Masya Allah. Siupatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadith wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadapa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba
Naon? Nagsasambayang siya. Aon puasan niya iwan zakat. Sumakawa. Aon day sa bluto niya. Amuin. Masugtod siya magpamungo. Oh. Di ka tiyo-tiyuan. Ikaw mo kunudunan mga way ka puspahidahan niyo. Gaya na ka mo tatos dunan. Siyog kang. At tawatuan. Oh. Iban dumatong siya. Wa akala mahal hada. Nakakaon na sa gini luto niya, nakakaon niya in alta sin kaibanan bukon kaniya. Bangaw ni parakan niya, law narahanin ang kasipi saingin, ibagi imani ko na tumagtunga na kamo. Nabangin saing matauhanin tao sinang kasipi, dihilan niya rin iban niya mga 5. Kanay ng putag 5. Oh. So ay kita nyo mapantok mga kaanatan ko agama Islam. Wadara bahada, aun day sa luto niya. Naong mga tao na babakan niya, nasampak, ng masuntok, di siya katiw-tiwan, di siya nuero sa singkaybanan. Oh, makaanto din 5 niya. Wadara bahada. Nalidin na bahayanin mga tao yan, toon sambayang, aun puasa, sa aun day sa mga himumungan nila bukon marayaw, pamaba-maba, pangudyo-mudyo. Payukta hada min hasanati. Na, kawaun na hibayad in mga amal niya tusalih, maun patao amuin nabakan niya, kaya pamungungan niya, nalimot niya, nakatan niya. Fa'in faniyat hasanatu na bang maus na yung karayawan niya haway pa siya tabla ayak diya ma'alayhi hawala pa naubos in pagbistayaon naubos na yung luto-luto niya karayawan niya kaya pamayad na panabaka kaya pamayad na pamungmung kaya pamayad na pa nakaun niya in share bukun kaniya. Ukhidha min khatayahum faturiha alayhi. Nabaway na ikabayad niya ang mga tao yahon, naubos na, nabankrupt na siya, tiyo-tiyo pa isa din sa bayang niya, ang kapudzap mata naubos na naman jari kawaan na at kawaun na inkangian sinamon mga tao kero hatiyo-tiyo sadya para kala hat sadya kita makapanglimot long kaway rasato aun nagpapalihala di kita makaligwa at hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to natija bukun marayaw makabangkrap sin amal na to bang magbista na rito adlaw akhirat. Ini karwa rin mga natija bukun marayaw dahil napasababan sin khatarul lisan amuin kaptangan na to bukun marayaw amaba-maba pangudyo-udyo fadhuhu wa bayanu awarih wa hadku ustari. Ingkangian natija bukun marayaw sinimumungan bukun marayaw hinaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban patarangon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sekret niya ingkangian niya di pahadun niya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara man amana bilisani walam yu'min biqalbi. Ya kamu amin mga tumpukan masugtod atau amo aja impia parat saya niya indila niya way na humapal walam yu'min biqalbi di niya tud pagparat sayaw ni natay niya hati niya di siya mabuka inabuk adlaw
dus-dusun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa adlaw akhirat lawi pa ing kapiligruhan tiya takama kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tattabi'u awratal muslimin wala usratihim fa innahu man yattabi usratal muslimin yattabi'illahu usratahu wa man yattabi'illahu usratahu yafaddahu wa in kana fi baiti. Biandaan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabtangan niya ayaw niyo patampala, ayaw niyo eksposa in mga kaiwan sin mga kaimangod niyo muslimin. Munatod isiyusyungin nag-expose sing kangian sin kaimangod niya muslimin yattabi'illahu usratahu exposon na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa patampalon na isab sin Allah ing kangian niya iwan hinaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ing kana fi baiti misan pa siya yat tuhalong bahay niya di siya magguwa-guwa di siya magkuhan na misan-misan siya rin magguwa bang siya mangut matupajakat layat tuhin simod niya kuhan sadya result bukon marayaw mga kataymanguran ko day nga parsa mabansin tiyo sadya pagbisarata panganal tayo tuway unda ini katu natija bukon marayaw day nga sabab sing kabtangan ta paglimot pagtumbi iwan kataan paduwaing ni sindila tajannubun nas tuka apofsi pag-aniban na siya paghalian na siya si mga manusia buhi pa siya ripahadun niya may ka maghali ka niya ittika apofsi sabab na mabuha na sin ini kangian sin simod niya sin bistara niya mayo pa na makita lutawin kay manong na nayan na isablong narayang mari kita hain sabab amunan asal-asal marawin pangatayan ta kumangi nagdarasad dya sinamin fitna pahuntulon niya hat niya kakitaan din mga banasing kaibanan lang nanayat turito aun iban nagsusumbol babae ay kawat sa ito nakapag-abay-abay mga magunbay ni masumakat jeep pahuntulon niya ito na lang nga gaman ganapan niya pa nagdabos lang nagagbay na ito. Masya Allah. Pagkaniban na siya si Mano siya, sabab singi sinsimod niya, singkaunan niya. Qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyata sabda sing Rasul sallallahu alaihi wasallam asawa niya kay Aisyah syarrun nas manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu wa tarakahu ittiqa'a fuhsin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insangingi na mga manusia amin bubutangan nila dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manusia man wada'ahu amin isyusyo na manusia piyamahadja na siya si pagkahiniya watarakahu iwan tinggalan na siya biyahadja biyadin natin niya ipamadya na ko pasarya na ro nang nasanin tong bastong masarsin masugtod magdaris tara atawa di na kau misan kau magpatabang pa isyusyo na di na kau pansinon nila mid na sabab nawayron sab karayawan bistara di aram amuyat tulang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sangi na bubutangan sin manusia bihat turagbus haadlaw akhirat
amoin siya riha dunya, titinggalan na siya sin mga pagkahinia, iban di na mabayat lamuran niya. Demikian ilagkabtangan ikaw pat natija bukun marayaw dengan sebab singkap tangannya al-bala'u muwakkalun bil qaul in bala' sin Allah subhanahu wa ta'ala gimagantung doon hasimud ta ataw hakabtangan ta naon yan din ka tutanyo tabiyayaon masud tuod mag ini magsukna atau mamumong oy bangman kamu yan mga piagmulkaan kamu tabiyayaon sin Allah subhanahu wa ta'ala nada kalain tao yaon kiaulungan sin Allah di tay maunin mo insukna mo sakali makabalik mo kay mo hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Waqilat ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tudhiru as-samatata li akhika fayarhamuhu wa yabtalik. Sabda sin Rasul, ayaw ra kau masugtod magpatampan atawa dimil kangian sumug na ang mga pagkahimo payarhamahu ada kala kiaulungan siya sin Allah wayab kalik magbalik mon kay mo imbala amin kiabtang sin dila mo amo yatto mga kaanakan ko mga kamumunahan sin mga dila atau himumungan magwa dengha ini dila sin kita niyo suway tagtuod ini ato ini talihon marayaw ini harit pa kita makabisara ay kita mag-us-us banggan ta di da hikarayaw imbisara ta na marayaw pa ini naghali-hali day na mga pangadatan magbisara ayakun al-kalam hadipan ilal khair suway in bistarata in kabtangan gumawa din kato suway maksud pamarayaw talion taon ba ini karayaw na baha di dawa ikapagpulak kanat sing kami di dawa ikapangdada sing kaibanan qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. In hadith ini popular to da mga bata mga ngaji. Sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isiusiuin kaaunan niya parat saya rapa Allah subhanahu wa ta'ala iwan parat saya siya hadlaw akhirat amu indak pakan niya ra hasusungon waktu falyakul khairan lang sin Rasul na subay siya maghimumungan si marayaw aw liyasmut atawa bang pagtali niya bukod na marayaw liyasmut na marayaw pa in humundong na siya di niya na ipamungo sabab na kumangi na tayo sintao may tayo di kumangi banga mo na ini tatabtang murang-murang way sab ni may dagbosin turong mo anadlaw ini biya makamung mata narisat turumayaw na tayo sintay manghud mo biya kumangi biya isab siya kumalaw nga taod pa isab sinikawis sara amo pamaturong ko yung kajagahan niya ako yan yung turong ko malayaw ha Auliyasmut nang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manaw pa inumundong na demikian suway ayaran ta indilak ta day na magkabdangan sin way kapuspa iddahan nonsense al-bu'du anil khawd fil batil liqawlihi sallallahu alaihi wasallam
Min hadis Abdullah ibn Mas'ud, a'zamun nas khataya. Qaul Abdullah ibn Mas'ud, a'zamun nas khataya yaumil qiyamah aktaruhum khawdan fil batil. Insa lagu-lagu na kaluyan, kangian si mga bangsa manusia dito adlaw kiyama, aktarahum akhawdan fil batil. Amo na isang intaod sin bistara nila biya, way kapusan, way sense. Oh, bang man makabistara. Bang yaon mga namasa na mga Quran, atawa. Malengkan bang isa din bistaray, bakarayawan, di man jari humundong. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Aparman sin Allah, wairun da karayawan makawa niyo amun min najwahum, di na mga piyaghakas-hakas nila yaon. Tumaka mag-ahas-ahas nung nakita-kita rabaon dang bakasan kuan ini biya ini. Oh, way karayawan sindiya turagos lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man amara bi sadaqatin. Malaingkan bangin piyagigong hasan ka parkala ini dumak kita magsadaka aw ma'rufin atawa naghinu-hinu ipakarayawan amun marayawin gumawa pagbistarahan ta aw islahim bainan nas atawa impiagbistarahan na to amuin pagpasulot hantara sin nagbabanta nagaagmol wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Isisin himinang sindiya turagbos lausin Allah subhanahu wa ta'ala masub sila magbistara parkala pagsadaka parkala ma'ruf pagkasilasa pagulong-iulungi pagtabang-tiyabangi wa islahim bainan nas atawa impiagbistarahan nila bangman magsulot in hangkataw pangkataw in tumpukan patumpukan in mga silayat to amunin ibtigha'a mardatillah sababin iyangot nila in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah pasawfa nu'tihi ajran azima. Sung namo da sila yan dihilan tungbas sa lagu-lagu ang kanya tubang isa parkala ikarayaw sin umat ikarayaw sin hantara na to magtawtay manghud nasuway kita bukong silent suway kita concern bukong isab sampay nagbabanta na yung mga tayo mga hudta sampay sadya jaman malukay di kita mag-concern di magkuha bukong bihat to in mga Muslim. Al-bu'du anil jadal fil hadith demikian lumayo dahil namin magbansag amin magbistara magbansag kaya tayo magbansag mga bata-bata ini kaya sari na yung mga kamaasan ko bang magbansag kaya tayo sa mga bata-bata ko magtuloy kumunuting kilay nila magbansag, magabo suway umani dahil ini parkala magbistara magbansag misan pa wain ka na muhakkan misan pa ini pagbansag niya yung bunal kabaran niya sa upama na isa yung dayahan insa yung maingat abunal yat to sa ayaw na misan pa bunal lang na ako yaon siyo muna ako simportuner ko yaon konsumer to mamili sa ako estrada oo makakaustaw at tawanan mo na uy maingat to tapos nagbantog sa dyan mga tao rito ka ako sin pagnasihat ko at pagkuhan bunal yato maingat ka sa ayaw na suway humali sin parkala magbistara mong magbansa sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kaya riwayat ti Abu Dawud
Qauluhu alaihi salatu wassalam, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira atau kama qala. Lausin Rasulullah, aku nain bahala, aku nain atasan ko na ini pagpalindog bay fi rabdil jannah, dito hari tungan sin surga. Masya Allah. Liman tarakal mira, hisiu-siu intinggalan niya in magbansa, in magagbo, in magkatan. Mabayad na kamu bangunan bahay na surga? Insya Allah. Tiyo-tiyo na parakala. Tinggalan ta sa di mga pagbansa. Oh. Nalabi luwa na bang in pagbansa mo kung pabunan. Sangi na di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin manus siya, magbansag siya, sinway roon ipagbansag niya. Puting. Launin lupa na mo, makapitwan hektar. Bisan sa tuwang ka, dangaw-rangaw umay roon. Sa magkuhan, pamagabo. Tay. Khatarun lisan. Kamumulahan sindila. Demikian al-bu'du anit takalluf fil kalam. Demikian suway resab tinggalan nato. Layuan nato in biya mga bukun maraya watinya biya da magbansa takalluf. Nada yang atinya amin biya da si magbansa getto. Ayaw kita ni magbansa yani pagbisara nato. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah at-tarsarun wal mutasaddiqun wal mutafayhiqun. Rawahu Tirmidzi. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunatod in labi kabunsihan doon kanyuyan, iban labi in layo niyo marikako, hadlaw akhirat, hadlaw kiyama, at-tarsarun. Amunin mga sila, at-tarsarun. Kitaon taman manguno. Wal mutasaddiqun, wal mutafayhiqun. Three groups of people. Atawatong katumpukan si mga manusia. Landuin layo nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan lando sila kabunsihan. Isiwahain mga tarsarun. At tarsarun humul ladina yatakallafuna kasratal kalam. Amuin mga sila magkagtangan sinuayun kabansahan sadya. Magagbo sadya, malayo para Rasul sallallahu alaihi wasallam hadlaw qiyam. Al mutasaddiqun humul mutawaluna 'alan nas bi kalamihim. Demikian amin mga tumpukan manusia, di pa sila hadunya. Amo sadyang kabayan nila magdakay-ray sinindalu pa jenis way kapuspa iddahan lukat lambing. Mutasaddiqun biya magpabunar sila, magpabilib sila mga manusia. Simbis tara nila, biya atrakon nila tawakuan, supaya siya bantuon na tawakuanon. Wal mutafayhiqun, iban mga tumpukan manusia, yatakallamuna bibilli afwahihim. Amuin natin na nagguhod-guhod. Hoy! Ako ini, di niyo ako kilala, at tawakuan, biya ini. Di na mga kagigikan yung taon pa niya. Bagtoy ko jab-jabon. Wala mo yan kaya ingatan. Signature sa yan. Balat. 4,000. Tawa 5,000. Mabansa. Mga lihat to dagbos tumpukan si mga manusia. Magkabtangan lihat to dagbos. Sa layo-layo nila na para Rasul sallallahu alaihi wasallam hadlaw qiyamah.
Lawiluwa na mga kaanakan ko katay manghuran. Umanitod kita niyo. Sin, amon lang na al-khadaru min al-ghibah. Umanib lumayo dahil na maglimot. Tapi ayaon matawag sa anday nga mga bangsa manusia masobto biyasin pagka gadjihan bang maglimot. Ay. Lima fiha min al-mudar al-katira. Sabab din nga sabab sin paglimot yan mudarat sa taud-taud in mahasil sin mga manusia. Iwan bunal tudliang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga parkala paglimot. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hujarat ayat hang putak 2. Wala yaghtab ba'dukum bi ba'd. Ayaw maglimot in kaibanan niyo pagkaibanan. La yaghtab, ayaw maglimot. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno, mabaya ba kamo yan kumaon sin unod sin tay manghud niyo amin bangkay na, miyamatay na? In jawab niya, waydun din kato mabaya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakarihtumu, tanto kabunsihan nyo niya to. Naunin wisdom makatatwin. Hati niya sa kaulaw, labang talimot intay manghudda, Muslim in pagkahita, sa kaulaw labya dakaw kimaon, sin unod sin tay manghud mo, amuin, unbaon, bangkay na. Amo pa isa, mga unod taon na yung kaununta. Misaling manok yun, mga double dead na. Nari na kita kumaon sa babara. Tay. Riba. Paglimot. Kamumulahan dakula. Sindila. Biasa wakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagyanun riba. Kalu-kalu bukun pamatarang nga mga kaanakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abu Hurairah, uno kay hatan nyo ra in pagyanon riba, paglimot. Qalu inari nila, Allah wa Rasulu a'lam. Allah iwan sin Rasul niya, labi makaingat. Qala sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zikruka akhaka bima yakrah. In riba, amuin sabutun mo intay manghud mo Muslim, pagkahimo amuin pagkala kabunsihan niya. Riba, liyang kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kila aparay ka in kana fi akima akul. Long nga, aw nag-iyan si nangasubo ati ko rin nga mga kuwan. Long nga, bisan long nga, inibistara ko hatay mga kubunal, ati na bunal, bisara mo sa lain sa'yo nga, darakang sinini na ito nung nukatan. Bisan bunal lang nga. Allah, sallallahu alaihi wasallam, fakadid tabathum. Naulaw, na bisan bunal, bango siya sarain na itong kabunsihan niya. Wa illam yakun fi fakad bahattahu. Nabang bukun bunal painlimot mo kaniya fakad bahattahu. Bunal tuod naan niya mo siya.
Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kahinapusan sa babiyaon na inisok na rimatong al-bu'du anin namimah. Demikian suway kita niyo umanib dain ha perkala namimah. In namimah wahya naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. In namimah pagyanon amuin magpasampay kau magpalaton bisara haantara sin mga manusia ala jihatil ifsad. Hari ikarayaw kapag pulak kanan, ikapag amulda, ikapag bunubi-unui, ikapag bantamyan tahiha antara namima. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qattat aynama. Ribut di tuod makasud pasurga in manusia qattat amin magpasa sampay simbisara ikapag pulak kanat ikapag kangi sinantara si manusia pakanya. Rawahu Muslim inyatu kaya riwayat ini riwayat sin hadis Muslim na insyaallah taala mataon pa sa to in biya mga lilayon yang pabaha mga ini lima binay sa tunga sa malengkan way rapat itay sa manjari kuhilaon in suko sing kaiwanan biya na kanina dayang huda mabaday sa kita ni lumungog sin patumtum niya kato aun sadya kahinapusan hadis amin hadis Muaz at-tawil amuin mahaba di akhirihi kahinapusan sin hadis qala Muaz qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka ya Muaz bimalaki kulli dhalik unulong na ya Muaz mabaya ka kau hinduan ko sin ikasampurna sin ibadat mo yato kataan kulli dhalik. Qala Muaz bala ya Rasulullah huun ya Rasulullah fa'akhada bilisani faqala kuffu alayka hada mauli iutong sin Rasulullah indila niya pahuwa ampanya iyan ni Muaz kuffu alayka hada pupu asadjain ini indila insyaallah ta'ala madauhat mo ingkatan amuin kabayaan mo insyaallah ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.